Mu karere ka Muhanga abantu ntibemerewe kurya inyama kandi ngo ntibemerewe no kunywa inzoga zikomoka ku bitoki. Ngo ikaze muri aya makuru ari kuvugwa mu karere ka Muhanga, ni mu gihe mu minsi yashize mu bice bimwe na bimwe byo mu karere ka Muhanga abantu babujijwe kurya inyama z'inka ndetse banabuzwa kandi kwiyengera inzoga mu rugo. Ni mu gihe byari bisanzwe bimenyereye yuko n'ubundi abaturage biyengera inzoga mu tubari bakagenda bazinywa nta kibazo kibiteje, ariko ibi ngibi ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwakumiriye ibi bintu ndetse bunabuza abaturage kunywa inzoga biyongeye, bumbuza by'umwihariko abaturage bose babujije kuba bakwenga. Ni mu gihe ubu ngubu bitemewe kwiyengera inzoga ikomoka ku bitoki. Ni mu gihe kandi abaturage babujijwe no kurya inyama. Ubu abaturage ntibemerewe kurya inyama z'inka ndetse n'iz'ihene, bikaba bivugwa ko abaturage bemerewe kurya inyama z'ingurube gusa, kandi nazo zabanjije gusuzumwa na muganga w'amatungo ubifitiye uburenganzira. Ibi byatewe n'iki rero? Ku kijyanye n'inyama biravugwa yuko hari ikibazo cyo kuba inka zose hafi ya zose zararwaye. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bukaba bwaragize impungenge yuko abaturage bashobora kuba baryiza inyama zihumanye ndetse nabo ubwabo bakaba bahumana. Ibi byagaragaye bite rero? Ni mu gihe n'ubundi hamaze igihe hagenda havugwa hirya no hino ikibazo cy'indwara yugarije amatungo yuza, murakizi bayita rift valley fever. Ni indwara mu rurimi rw'amahanga bita gutyo, ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda bakaba bayita ubuganga bw'amatungo. Nyirango iyo ndwara ntago ari ubwa mbere uyumvishe. Ubundi iyi ndwara ni indwara ifata gute? Ni indwara ifata inka, noneho inka ikajya iva amaraso mu myanya yose ifite, haba mu matwi, haba mu mazuru, haba mu kanwa, haba no kuganga, ikaba yagangamo n'amaraso, kwituma ikaba yakwitumamo amaraso, ikaba yatamamo amase arimo amaraso. Ni indwara iteye ubwoba by'umwihariko kuyireba, ariko kandi ngo n'umuntu wegereye iyo nka irwaye ubuganga ashobora gufatwa nawe akarwara nk'iyo nka neza. Abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ko iki cyorezo gishobora kuba ari Ebola, nubwo n'ubundi nacyo gifata ahanini gikomoka ku matungo gusa, ariko abantu bafite ubwoba ko ashobora kuba ari Ebola n'ubundi yihishe igenda yifatira amatungo. Ariko kandi ibaze nimba indwara ishobora no gufata umuntu, ubwo ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi ndwara rero yaje mu 1931 nibwo bwa mbere yabonetse hariya mu gihugu cya Kenya, ndetse kandi 2012 nibwo yari igeze mu Rwanda iyi ndwara. Nyuma yaje kugaruka 2018, nabwo yica inka nyinshi. za 2022 muri ibyo bihe hakaba haragiye hapfa nko mu 2018 hapfuye inka zirenga 500 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bikumva ko iyo ari indwara ikaze cyane. Niyo rero makuru yarari kugenda avugwa hirya no hino mu karere ka Muhanga. Kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, duhure mu kanya n'izindi update.